Welcome back ulti ho tu ka chu kholanga ki chi do le thu sim a hin ki bol man pon ena he thiam leo chon phan te tuni phara thu sim I sei du hi gim nei ta a hin het ha ta sei nom lo ta thu sim khat hi pakai jesu leya analian layong chun thihlam him sunga lu tam ta hi anomin ama ten anano do jong tam ta ji ne hi chi hin thihla le si da poi ti the hi poi tula yayong thihla bol a hin kaw bol itiji uvin anaki seizing anaki hezing zin hichi ho jong chu pathin mina anano do pi ji o hi pathin mina hichi gen thei ta asata anano do ji ho chu english a exorcism akiti ne inamu kha jing diwa hin nu chin kholam te hon thihla bol kaw bol kiti ho anano do tenglew ami khun alel ji hle jing o hi hitobang chu khat ve se ki bol helowa tunia tu simma I sei diu no hi som gup la sagi ve zen exorcism chu anaki bol a hi tua tu sim kin seiding hi abona internet source a kon kilado hin aka ala la le amalim ta ta le video adam laya ha sata hin ho anman na ho jong chu kin koi zap zap ding hin lungneu lunghlom na hi a nat na ha sat na nei na hi a hile hichi video hi veda le chun phatle jing in te 24 September 1952 German gamahin Anneliese Michel kitinu hi anapeng ina hi ama hi Catholic in sunga kon hungpeng a hi je chun pathin gut mi pathin ho no mi ta hi anatiu ve athu aki het bedanin Anneliese hi akichen masang hlona ko na anu hin anavop danin akise hichi hin Anneliese in aneu laya kun hin ama hin anu le apa achon sit hlon chu ama chunga hi hlungding in anaki gel ji na hi Anneliese in sopi nu mei thum zong anei hin ama hin asopi te zong chu ki chep pi ji lo chun hi ta chun taw na them hi a hil jin aman pi ji e pathina lunglu ta hi ti chu in su mil lo diwin a phai aman anewa ko na anata san chu hi le chon sit ga chu e ma chi in ki poding pathinin I phat mo ji a got na e pi zong le hi chi ho chu san dan thip ding ti hi ama chi pilang an hi Anneliese song hung nunga ho hoi jing tan ama hin nat na deilum lo ta khat hi a hin nei ne he hi chi nat na chu ei pa wa hin abu thi akiti jin mi khat chun abu thi nat na chu a hin nei teng le a hin pha teng le ho helowa ki le hlua achil che phuna hilai mu na chu ki sat den eng ji ako ma chu mei ha tui ha di yong hek phalo khoba hi hitobang nat ha sat chu ji a hi Anneliese song chun hitobang nat ho chu a hin he pan tan a boi hle jing tai doctor tampi jong hi anavet sa tawin doctor in jong lo la ai ho jong chu anapet thovin a hin la adam sot ji poi Anneliese song chu hita chun ana chi pe pe jengin ka phat mo su hil ka nei ji a pathin hin got nei pe hin te ti hin anaki san ji e 1973 kum chu ana hitan Amazon University hin lekha sim dingin a chi tai lekha asim namun jing ho azong chun ama hin taw na to ki thla de poi hin la anat na chun a hin bol jing tan alel hle jing tai mi amu a classroom sung a hin apam lang a hin mi hem ho jong chu abang teng le thi hlamel hin a hin muzitan min a hin ko bang bangin a gel jin aki heya phaticha avet lela I macha amu de ji poi zana hi in sun a hi in ho in sana a chi jong le min a ko bang bang chun a he jing tan ama hi aki chathim jing tai hoilai za jong chi ngam talo a room sunga chu jing ta hi banga mi ki pa ji chu thi be be na omen alung hang jing ji tan anat na jong sang hoi jing hi doctor ho jong hin ana zen jing thowa hin zan khat chu Anneliese jong achunga mi atowa bang hin a hin hetai azingin anul apan jong hi chu chu doctor ho ase pe wa hi le anat na hi chui ativin lo ape paki dovin hita chun anan don da ki dovin hi Anneliese song dan ho hi ahong ki hemo mong jing tan in sunga achanga teng jong le thihla ho hi hong zia a hlagao hi meidi la dinga ahong pui diu dan danin a sei ji in hi sun khat hi anun jong Anneliese su a room a hin gu thimin aga ve en hi le Anneliese sin jong a room sunga cross ki ta kha chu anave e anun jong aga akova hi le kining lovin hung ki hei ta na hi le Anneliese amit ho zo se chu avom jing tan ha pen in hung pe nge
Anneliese song hin a in ko te a hin doctor ho ko ma zong hi ana sei ji hi a ina a chang thema om tiang zong le room sunga hi thithla amuji thithla omji ho hi ana sei ji a hi le koi ma cha chun ana ta san ji lo wo hin lowa ana zen jing o hi hita chun Anneliese in zong ana tho jing in 1975 kum chu hi tai bu ki ti zong anenom tapon zan teng hi zong hele a I mungai tapoi hita chun gan hing ho them aruma amu zong le ane jing ji in ui cha bang bangin ham ji in gan hing bang banga hi wa aing ji a hi a in ko ten zong hi chi wang hi doctor jen the hi tapoi ati pharwin ama hon zong Catholic ho a ho lam kai pu father khat hi aga kok ta ve na hi ama pa zong chu hunglun pharin avet a hi le kidang a sawal jinge aji chu hi chi pe ra yong chu Anneliese in tola azun aga atha azun ho zong chu ali hi hichi father pa zong chun Anneliese chan ho amo phara chun hichi wang hi exorcism iseyo soina ti ding ham bolte te ngai ding hitai ati e hichi exorcism asunga thitla no do pi na nei ding chun bishop Joseph kitipa le father Arnold Renz kitipa hi ahung hlon tai ama sa pen chu 24 September ni a hi ana patu hi agit ho zong hi za thei du hin pau ki dang ho zong ana thotan hi che chun kasunga thithla gu me tin a hin sei do tai asunga ho chu EPP ham ga angai hi te khat chu hi a hi le Roman Emperor Nero kitipa hin Lucifer a hin Hitler a hin Cain Abel upa chu hin khat chu hi le Judas Iscariot a hin agup na hi Felisman akiti Felisman hi priest khat ana hi thovin ho hil khat ana hi hin ama hi Judon le murder case anei zia Catholic ho bunga kon ana kai do hi tai amin sei ho hi mi phalo chi khat chu an hin ama ki phone na chu hi chi zat Lhagao phalo chu asunga oma meidi la dinga ahung pui da na hin asunga hi chom khat cheng den diu a hi Lhagao phalo no do nakin ana nei ji ting lew room sung ho zong chu ki hot deng ji hin thil le lo ho zong ki le hla la hing ji hin ama zong hi to banga a hen nong lew hung ki tom do jing ji da na hi pha chu ana chi hoi hoi jing tan Anneliese in zong alel mong jing tai aji chu bunelo to lo I mulowa hita chu asuna zana omjing hitan athiding bo a hitai adam lai sunga Lhagao bo no do nakin anakine za chu hi le 67 ve zen hi ana hi gen thei ha samong mong hin kho a hin man zo chun ata sa zong hin azo lo hitan tin July tarikh khat 1976 kuma chu ama hi anathi a hitai Anneliese athina aji chu medical report dung zuya bunelo tuidon lowa auma gilkela thi a hi hichi chun a in ko tele hichilaya priest teni thempu teni chu nasata thim mo ana chano hitan zel chan ge ya zong anom wa hi aji chu mi pin agel dan wa chu Anneliese su lo anakini sakit hen lang doctorin phaten anajen le dam dinga anagelo hi hichi court case ahin bol na la ho chu nanavet noma hile the exorcism of Emily Rose Kitty 2005 a chu film khat ahin thohin hichi a khu ahin vet sa o he nunga khat alit ding laita a hoi ding laita hin la athi phara kg 33 bo a hi akiti kon khat dinga chu court case ana bol zong hi di isa mai the hi doctor ho paten anajen sa ki lew dam do mai the hi a hi lo I chanham chu a pha ding hi iti mai the hi hita chu igelwa hi le doctor hon zong jen thei chan ana jenuwa a bol ji alo ji het ta lo pharuwa thimpu hon ana bol hi ti chu I he ru hi tai hichi thusim hi ta san ding ha ta san lo ding ham kei zong ka boi hle jing na hi thithla la om ki thovin mi sunga alu thei zong I he ki thovin an to dan ho zong chu thithlana to mong a hi ki re aji chu ho in thema ana che ting zong le apui tengong le akyang hi akowa bang bangin aki het jin cross ho them zong amu ngam ki jilo hichi chu boyum ta ani e
ata sa chula anadam mo kidin alunggel angai to na hozo siong chu thithla langa chu ana ha gel wala ahile Hitler ahiin Ken ahiin Felisman ahiin Nero lengpa kiti ho hicho aga agial do ho hong chu ingai to ahile leisit lunggel mong mong thithla chu ana ha gel wala hicho min jong chu ahin sei yeng ham ti ding in jong omen hi azi chu ei ho ta san dung zuya hi mi khada thi teng le hlagau chu meidi la hi lo le van gama chi jing ji a hi Hitler te ho ahi in Juda Iscariot te ho hlagau them asunga hong lut jing ding chu iga agela hi lawang thilha sa ta san be se umlo ahi ki de golde ho tunia iseyu Anneliese Michelle kitino hin khotusim iseyu hi seiding be se chu aum de pon aflim chu ki explain le zowong chu hung tam hle ki ding hen hichizia chu aflima ka hin explain lo ahin vanoya anaki seimin thang a hi zia chu request ma tam hle jingin hichizia chu explain kin bola hin het thei diu langta nangin jong Anneliese thithla bol hin ten atiam ole adam mona zia hi ta hi uma hin ten atiam nalunggel komena hin seile chun ki pam hle jingin te